Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kita sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yu amin kagayem. Pagyamanan kadagiti amin likers, subscribers, ken supporters to'y drama tayo nga unay daytan kaka ken dagiti supporters ti YouTube channel tayo Jor Drama Tips TV. Itultuloy ko mapapagaya matarabayan at programa ken channel tayo. Manipod iti Triple R Productions. Isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan anapaulwan. Hello, awan signal. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agil-ilad ka manon, Cesar. Dakas ayat agilad bakit? Dakas nutro manabaho ti kabalay mo. Kalpasan na, day tamot la agil-ilad tar aramidem, nagalas. Anya nga rod nga itaramida. Ingka manggad tapno da pagbiag tayo. Awan pa'y nga ro. Uray anya ditan saan kan ngagpili? Tinapatag kat adda pagswelduam. Madi Apay amadi ako nam. Pilyan tayo ti trabaho asarkan tayo. Sana basta pagkwartaan ka tira adagaws. Kas kumakarag ti hold upper kadaglako iti may parita droga. Imbagak akas ta akita ti trabaho ti Sirkem. Sige, ituloy mo der aramidam ta ituloy kumutan ti aginana. Anya? Unay daytan, Cesar? Bagaan nyo mamnot ni Cesar, tatang. Anya manan ayati naramid na. Nagsadot. Di pa'y mapanagbiro kiti trabaho na. Bayat, ibaga ka mapan agaplay a janitor dita ospital. Anyat ko na ayaw, tatang. Tamad kaya man. Inkamot agbirok iti panggedam, abaraok. Awan pa'y nga raw. Agkasapulan da iti janitor dita ospital. Dakkel ti sweldo dita. Dakkel pa'y ang sweldo ti mag-opisina. Amoy yung tatang. 12 oras ti panagtrabaho dita. Awan inana. Kan may sa jak magustuhan ti angot dita ospital. Agaramat ka mat iti mask kas kada gloves. Nagpili ka mat kang Cesar. Awan matlat aramida. Jak makarelax no permanente ti trabaho. Ilal daw ngayon agrigrigat. Anya? Hindi ka madalagan, Cesar. Nagngina amin ang nagagatangan. Agbisinan ti tao. Nakarelax ka pailaan. No, da kayong timapan nag-apply datang. Total, da kayo matintrisadaw. Anya? Unay day ta na panagras-ras sound.
Sablaw. Cesar, mapantan niya yung balay na doon eh. Eskwela man ay. Natural ka. Awan pagpuunak. Pabuluran ka. Anya nga iti pagbayad ka no maabakak. Mapantayin to ang trabaho ni Isabela. Ha? Anya nga na trabaho. Construction. Construction. Nagbasit ka tao. Kayam. Wala. Jak tupay kaya nita. Nagrigat. Kaya. Mayat na ita, Cesar. Naragsak. Taarod ti panahon tayo ngaglingligay. Linglingay ti arak. Sugal. Kan club. Nanay. Kaslamayat Talaga amayat. Isa nga may kan. Pabuluran kay ti pagpuunam amak ayam. Wow. Nagsiyaat. Apay Cesar, nakasarak kan iti panggedam? Ha? Nagmalmalom kamot nga awan. Di ka pa'y nagpakpakada. Kwa. Husto, ti ko nang bakay. Adan trabaho. Ha? Anya nga at trabaho tinastrikam. Karpintero. Sa dino? Ija Isabela. Adda ka dito ilaon yun, Isabela, ti ayan ti trabahom. Ti kayat ko asaway. Mapan kaminto ija Isabela inton umay alawas. Da kami, tinaalangag trabaho ija project. Kasinsin ni Tommy ti kontraktor iti daja project. Iso mayat dajay bakit. Napanam ngay nga rod ngagmalmalam. Kasti dajay. Sakbaya mapasabak kami iti baro a project wenno construction. Agpractice kami pa. Kat dajay. Napanak nagpractice ngagkiwar iti simento. Oh, nagkiwar iti simento? Wano nagkiwar iti pitsas ti majong. Unay daytan, Cesar. Palubusan mo ni Cesar Kayla. Awan matlat aramidan na rin. Diskumpiyado ak ngamin iti dayta a tao. Andak madakadwa na. Mabantayab nga ta, iti kalukwan na. Saan ko asinahan? Ako yung kamilatay ti sa dino man napapanan mi. Sa dino man, apapanan nyo? Kunak man, no construction laeng ti papanan nyo. Wan kaya mo. Dakkel a project na di bakit. Dakkel a kwarta. Maikarem, nga ipatulod mo ti sweldom kada kinsenas ken katapusan? Una, anuk nga iti kwarta ija Isabela. Libre mo ti makan. Karim dayta, ipatulod mo amin a sweldom. Tapno adamot aramaton mi kadagit anak ta. Automatic bakit. Ipatulod ko pa'y ati ayat ko ken ka. Sa lawasaw? Ang pabuludan na iti platik bakit. Ni, saan aya a libre? Tomay, si Kaman ti sumungpat ka ni bakit. Saan nga amin kat libre? Alangan mo't nga libre dapat ti panagay ayam mi. Ha? Ay ayam? Ti kahit ko asaban. Adamot jay ko Ajay panagay ayam mi ti basketball. Yan, dado mapay. Oo, punaw. Isumay ka na kiti puunak. Puunak ka mapan. Bekas kumay ti plete. Allowance. Kas di bakit? Una di ta. Aguray, ta saan ta pa'y analpas ang nagtulag. Anya pa'y ayati bagam. Kanayon, naka-on ti cellphone nyo adwa kin ni Tome, Siyempre, iti kasta, maawagan ka iti uray anya nga oras. Madi lungay madama ti ayam. Ti trabaho. Ay naringkat mo ta. Umawag kalpasan ti oras ti panagtrabahom. Isu saan mo nga i-off data cellphone mo. Oras si kamo Tommy. Tapno maawagan ka, no pumalya ti cellphone ni Cesar. Sara pare ko dayta. Oray, nga oras nga awagan na kami kani pare Cesar. Uy, bakay.
Aguma ka nga umawag kada kami ni Cesar. Wala daytan. Ikan ka ngem bayadam to amin. Tati ited ko, kat inak utangan iti karuba. Uwan. Sige. Inka umutangan bakit? Tarsam. Saan nga amuli kayla alibre tilugan? Isa di mawatak iti pletek nagpapan. Milibak ka ron iti kinasirip mo, Cesar. Kapilitan tapno da pagpuunak to iti madyong ano tong itigay. Loklok ko makanayon ni bakat mo. Saan mo ipatulod kong to matisweldok? May patulad mo nga amin. Awan na. Kawan mo't paggastuan iti Isabela. Libre mo't timakan. Sana libre ti puunan tayo nga gaayam. Isu nga road anang ibagaak ni bakit iti pinagpletek kampay ide. Nabakak. Naibusan ti puunak. Kabuluran ka na, bayaran to. Sige man nga raw. At kisang ribo. Pagyaman akto bayarak to ng mga bakak. Puno saan, bayarak intong sweldo. Sana parikot na ita. Ni bagat mo retan, at pag-isap. Nang ibagakan iti kwarta. Diskartyamon ta naleng kamot iti diskartya linoloko. Sampatak mo na. Hello, bakay? Agyaman ak mawag ka. Mangtad ka man iti sangaribaw. Di kami pa mula nag-sweldo kat awan may gatang iti makan. Ha? Nagalas ka mo ten? Awan manlat iiliwam kanyak. Kwarta adagos ti imbagam. Imbis sa siyak ti mangibagay ti kwarta kan ka. Kan libre mo ti makan ako nayo. Kwa. Idi ngam ita saanan. Sa payawan pa iti sweldo. Tadi pa nadanon ti kinsenas. Sa pangasim bakit. Ta patuludan na kiti sangaribaw. Tanusan agbisinak. Di ka madanagan. Ta sukatak to amin. Surukak pa ya. Sige. Tenak bumulod kinitatang. Darasang bakit, tanay, mabisina kaon. Sige, taag diskitarak pa iti makan habang urayag ti patulod mo. Bye-bye. Naglaing ka, Cesar. Automatic. Nagkapoy-kapoyak. Awan malaisak ditaw eh. Ito tinarigat. Laban-luga ka. Ay, narigat ang kiwar. Anos lang, tapno, adaman ng takyay ayam. Para ka na madyong latakuman ka. Nagmalmalam. Saan mo't nga rin naman palin? Tanggal sa pulang tayo mo't nagtrabaho. Tapno, anda kwarta, may gaman tayo. Yes kay. Malam kuman. Oh, wait. Nagsildo tayo na. Nagsildo. Kasanda ito yan. Awan mo't nabati iti sweldo. Naibayad ko mo't amin iti utang. Saus. Ni bakit? Diskartyam mana na. Ala, sang badam, tapno, saan nga agatap? Hello. Hello, Cesar. Apay adi ka nang ipatulod iti sweldom. Ingkarik pa'y kadagiti nakabuludak, iti impabulod ko kan ka. Kastamot tan iti impawit ko. Hello. Agsasaw ka kaday. Saan ka amang aga? Sanak man is stylan, Cesar. Amok amang mangagnak. Hello. Agsaw ka na. Apay saan ka amang ngag? Ay, naglukaw. Awan mo't gayam signal. Napigsa ti signal dita.
Awa na. Apay nga taajak mangag ti dungdungwag ka asawa. Hello, hello bakit? Apay di ka mangag. Hello, hello. Baliwam ton ti umawag, tawan signal. Ayos. Talaga nalain ka, Cesar. Ano, aburido ka talaga, Tomay. Kasta lang. Oh my God, tayo treat ka man iti club. Good payer ka ngayon. Awan mo't kwartak. Imbaga kaya nga gastos ka. Siyak ti makamo ka. Kita ang di bakit asosyalera. Sana nga kidam amangkit kita kan ka na. Kras nakasiguro. Amak. Sana balik. Basta napintas kin namsak ti pulsa. Kan pita ka na. Nani, umayan dito. Hello, boys. Mabalinti. Makiam-amu ken. Makikatugaw. Wala na. Madam. Aurora tinagan ko. Others call me Auring. Awagan daklatan iti aw-aw. Paslag nga rin nga aso. So nga, aw-aw ko na. Naangaw ka man. Anya ka di tinagan yu adwa? Siyak ni Tommy. Siyak mo't ni Cesar. Nagwapo ka, Cesar. Nagwapo kayo adwa. Ay saan ako nagpalpalikaw? Kursunada ka, Cesar. Ayan. Nagkasat kan Cesar. Kursunada na ka. Okay. Kursunada ka kunamot na. Ano ti kwarta nita? Okay lang. Okay means yes. Iswa datanga ruten. Nagpartak matag. Saanan nga uso ti pamikki-mikki ita panawan. Pinarta ka nun. Okay, agsalata. Ta ado ti ibagakken ka. Kalpasan na. Agsyat tayo. Then mangan. Kan maturog tayon ton iti may sa resort. May sakari asilid ti pagturugan tayo atalaw. Aw. Naturalmente. Ang da kayo adwa ti agkaidda. Ay, agyaman ak. Kunak no agkakaidata ito atalaw. Ha? Ada tayon dito'y resort. Ada ti kayat yu. Ag-swimming tayo pa'y satay mangan wenuan niya. No, siyak akat mangan tayo pa. Uy, mangan tayo pa sa tayo maturog. Ha? Maturog? Saan ag-enjoy pa'y? Siyak mo tiyo awagan ni Kayla. Siyak di mang sungbat. Asawam ka diti umawawag kan ka, Tommy. Ay, saan? Asawa ni Cesar. Ay, asawa kayo. Ay, asawa na. Okay laang mat kanyak, no adaas asawa yo. Tinapatag, kat saan yo akadwa. Tasyak mati kadwa yo. Kan naragsakak akad kadwa. Naparaburak. Saan la makan kun kwarta ti iparabor ko, no di pa'y kat ayat. Kwartalangan kanyak. Siyak akat uray ayat mabalin. Okay laang kanyak no package deal. Kwarta kan ayat. Alasong bata mo ni bakit mo, Tommy. Hello, bakit da? Kaila tinagan ko langgong. Kasaritak man ni Cesar. Kasarita na kakanol, Cesar. Sika na, asawa mo. Gayim mo man. Jak amoreta. Anya?
Di nakam-amon day talaglag. Kasama kami na tani makaungitan. Sige. Hello? Hoy, animal! Nangi pa namin ti sweldom? Kan sa dino tayan nyo ita, ha? Hello? Awan mat Tommy. Awan mat mangagaw. Hello? Awan signal. Itay agsarsarita kami kin ni Tommy, nagpigsa ti signal. Itata si kamanan ti kasarsarita, awan manan ti signal mo? Hello? Naglukaw. Jak mangagaw. Hello? Awan signal. Nagpakapay kumamot sakbay nga inidap mo. Kwa? Jak mat am-am mo na dyan babae. O sige, saan yun pakarikutan na dya babae? Ang kursunada lang ka na kayo siguro, akas kanyak. Let's enjoy the rest of the night. Ha? Ada umar arudok. Asina. Isus ko ti silaw iti abay ko. Sika. Aw. Aglisi ka dito idami. Malaminak ngamin ta napigsa ti aircon. Kasta ka rin. Sige. Umay ka. Arakopan ka. Ahan. Madihaan. Ay saan? Ni Cesar ti kayat ko ang mga rakop kanyak. Ay, siyak ti mga rakop kan ka, Cesar. No di na kayat nga arakupan. Ay, Diyos kay, kadiri. Ay, Maawatan ka, Cesar. Nungay, iyarakop ko kan katoy ig-igama ka sagsasangaribo, 30,000 laeng met. Siya ko ni mga rakop ka oring. Itod mo kanyak kita 30,000. Excuse me, ni Cesar, ti umuna apangijayaak. Kat numadi, uray si Kanton. Nagadot yung utang ko. Muto yan. Arakop lang man. Basta wiraga kanda dumapay ha. Muto yan na 30,000. Cesar, sana mabalin adi na ki-live-in. Matay ka, no talikudanak. Kaba ulak, timang tangdan, itimang gudas kan ka, nulukudak. Kwa, saan ka lukwan? Apay kit din na lukwan ka. Sika ti makatulong kanyak, iso nga agdinatan. Di Tommy, ti testigo ta. Wan. Basta kandak mo ang ay ti pagsayata. Ikan ka, basta saan nakalukwan. Tauray sa dino ti paglemlemangan nyo, kabaulan kayo sa pulen. Babaan, iti panang patignay ko iti kwarta. Tommy, si Kati witness, kukwakon ni Cesar. Wan. Cesar. Oy, kukuha na ka. Babaw. Okay, excuse me, inakbasit iti banyo. Tommy, santan nagtaktak. Takkel matigam ta kwarta. Ta sabali lating tidnakin ka at tangdan mo. Aramatan ta na paglibas. Agtignay kaan. Kasta tinapasamak bakit? Isa pangasim. Ilimeng na kami tinadya manyak adun niya. Pangaasim Inyawat kumutin amin na kwartakin ka. Isa tulungan na kami kanito may. Ay, saan mo aluklukatan tiri daw? Lukatak! Nagaramid kayo iti linuloko, kalpasan na, iramanda. Ada kayo gayam dito, da kayo amang lilipot. Nagparinto mga kitisangom, ta agpakaasiak awring. Kasyam ti nakakaasya pamilyak. Naramid ko lang na dyan kapiti
Kaawan pagbayad ko karag iti utang ko. Kan awan mayawat ko iti nakakaasa Ala, pamilya. aguli makan. Nalaka akmatkit dia kasarsarita. Gapo taay ayatan ka. Kaasyan ka. Ngam, gapo talino ko nag. Awatan, daytoy remembrance mo kanyak. Ha? Nagsingpot kamatan. Siyak pa iti kamiti remembrance. Thank you in advance. Daytoy ti remembrance mo kanyak. Nagsaniit, hiping-ping ka. Nadardar sa pa yan. Kat si Kamat, Tommy, akonsentidor. Itugtog ko daytoy ulo. Madam, bimta ka tulok, madam. Cesar Kantomi, liklikan timang gundaway. Agyaman kayo, tadi na kay indarom kan impay balod ni Ma'am Auring. Laglagi pa nyo, nga awan umuna ababawi, iswa di kay mangloko gagayem. Ditan papagayam, tinagibusan, ti pakasaritan na napaulwan. Hello, one signal. Dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Padaanan, dagiti sumarsaruno pa pakasaritan. Dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Musical and recording supervision, Giovanni. Script and direction, Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions, isagsagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan ka.